Zdravo, Nedim Ramić ovdje, vaš i naš advokat za auto udes u St. Louisu. I danas ćemo malo pričati o pismenim pitanjima pod zakletvom koja se moraju odgovoriti u parnici auto udesa. Znači, kada pokrenemo parnicu na sudu za auto udes, prvi dio toga jeste da mi predamo peticiju i da pokrenemo taj slučaj. Drugi dio tog slučaja je, znači to Amerikanci kažu discovery, znači idemo malo dublje da istražimo činjenice tog slučaja i prvi dio istraživanja činjenica jeste znači odgovaranje pitanja pod zakletvu. I šta su ta pitanja, od čega se sastoji? Nemojte biti iznenađeni ako ta pitanja budu malo personalna, ali u suštini se sastoje od sljedećih. Prvi dio će da bude ko ste, šta ste, ime, prezime, datum rođenja, socijalni broj, jeste li vjenčani, imate li djece, školovanje itd. Drugi dio pitanja će da bude vezano za činjenice udesa. Kad je se udes desio, kako je se udes desio, ko je bio tu, je li bilo svjedoka, kako je bilo vrijeme itd. itd. Treći dio se sastoji o vašim ozljedama. Znači, ako ste ozlijeđeni u tom auto udesu, kakve su vaše ozljede? Kod kojih ste doktora bili? Šta je dijagnoza? Šta je prognoza? Koliko ste imali medicinskih računa vezano za taj slučaj? Znači, to su pitanja koja su u tom dijelu slučaja i obje stranke imaju pravo da pošalju pitanja. Znači, ta su pitanja negdje 30-45 pitanja, sud baš ne dozvoljava da to bude i previše pitanja pošto će se otegnuti parnica. Dvije stvari što moramo držati u vidu kada dođe do odgovaranja ovih pitanja jeste, kao prvo mi imamo jedan vremenski rok gdje moramo odgovoriti, to je znači 30 dana od kada dobijemo ta pitanja. Znači veoma je važno da odgovorimo što prije moguće. Mi možemo zatražiti u većini slučajeva da se to produži, ali je uvijek bolje da to uradimo na vrijeme. I broj 2, znači mi odgovaramo ova pitanja pod zakletvom, to jeste ne smijemo lagati. Ako nas uhvate u laži, možemo da imamo civilnih i kriminalnih problema. Znači veoma je važno da smo, znači da ne lažemo na tim pitanjima. Jedna stvar što ja svojim klijentima uvijek kažem, jedino kad vam ne mogu pomoći u vašem slučaju jeste ako vas uhvate u laži. Sve drugo se može riješiti. Znači, to je dio slučaja, dio parnice, odgovaranje pismenih pitanja pod zakletvom. Ako imate kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.